Ćao svima, dobrodošli u klipu u kojem ću pokazati kako da ubacite mapu u Minecraft. Znači mapu ćete, kad skinete sa interneta, da dobijete u raru, znači u WinRaru. Sad uđete vi tu, u WinRar, manjite malo sliku i ovdje ispod ovoga, vidite ovdje piše ime mape, to ćete da prebacite na desktop. Eto, sad ćete da sačekate malo da to prebaci. Prebacilo se. A sad idete desni klik na to, copy, idete na start, my document, sad ću vam kažem, vidite ovo, gdje piše gore, vidite, ovdje piše my document, adres i to izbrišete i stavite posto, pa kucate app, ovako, app, data, joj, šta je ovo? Evo sad ću ja da to ukucam. Sad, da smo to ukucali, idemo enter. To možete da ukucate isto i u run, znači, ali nema veze. Idete .minecraft, idete u save i idete desni klik i paste ovdje piše, tu kliknete i dobit ćete mapu. Ovdje, evo je ta mapa, znači. Sad uđete u Minecraft, jednostavno uzmete mapu i to je to. Bit će i kako da se radi u ranu kako se radi. U stvari neće. Ovako će vam bude jasno i to je to. Ćao. Da napomenem, morat ćete da imate WinRar. Ćao. Ćao, čajkalo.